Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Job Kapitulo 12, versikulo 12. Addaan dagiti lalakay iti sirib, ngem addaan ti Dios iti sirib ken bilag. Addaan dagiti lalakay iti sirmata, ngem addaan ti Dios iti sirmata ken pigsa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Dako, nanang. Nasaya at tasimangpot kan, Maria. Itaypay apadpadaanan ka dito ruar. Apay aya. Day tasawam, awan sursuro na, bastos. Nanang. Sinong basong bata nakit din? Ibagbagak laang matirumbang aramidin na. Di na kayat ti paisuraw. Ala, bayan nyo, takasaritak. Ay rumbang lang. Saan na nga amo ti mang respeto iti pada na tao? Sorwam, tasawam. Imuna kami anangan karagiti ubing. Susan. Nagipulong kadiken ka dagos ni nanang mo? Wan, pudno. Sinong batak tanapunuan akon? Anya ti panangipagarup na kanya? Bato? Nga awan rik nana? Paspasensya klaang ni nanang mo, Mario. Ay, na, Susan. Jakon ammo no anya ti aramidak kada kayo. Ammo, Mario. Ammom no anya ti kasapulan nga aramidam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Taan niya kumaday taanas kan nga aramidak. Pag sinaan na kami adwa. Ay na, Susan. Saan akas karina ti... Anariga ti sumina? Awan ti pagabag iti renta? Ngam day ta ti kasapulan. Tapno agtal na ni nanang mo ken kasta akmet. Saan kami nga agkadudutan ka ni nanang mo, Mario? Iso apangasim, pumanaw tayon ditoy. Saan ka dia, senior citizen, matan ni Minda? Ay, katuan. Kasi senior na. Apay, saan na kayat nga agmiyembro iti organisasyon tayaw? Apay, kayat mo akadwa day siya tao. Katuna ka ung-ungat. Ay, sumat lagayam. Atunggal masabat ko. Kat saan man lang umisam. Ay, inistorya dya manugang na. Akan ayon da nga agsinong bat, gapo iti madi nga ugali day dya aminda. Ay, narigat ti kasta kasasaw. Misyo abay-bay amlaeng. Naragragsak tayo ijay grupo. Iso asaan tayon anayunan iti pangit ti ugali na. Sa bagay Anya nga ay. Umay ka na. Tamapan tayo agpractice iti salaan tayo. Para inton barangay fiesta. Ay talaga gayam nga dapas at tayo. Ay katuwan Ay, ipakita tayo matakadag iti tao. Nga uray no senior citizen tayo. Kabaulan tayo pa ilang matati sumala. Entertainan tayo, ida. Ay, katuna. Katsiguradaw. Palakpakan da tayong tao. Wan, iso amasapol nga agpractice tayo, anaimbag. Bakit? Agay ay ayam dagiti ubing ije paraangan. Umay kamatan Jak kaya ti rumwar. Makitak tumanen day ta inam. Jak kaya ti makuskusilapan. Gapulaan kan kuana? Agbalinen ang limitado ti lugar mo dito'y balay? Sana balin Ano sa kun? Pangur-urayak iti desisyon mo apumanaw tayo dito'y. Susan. Ingka ni ayan dagiti anak ta. Dito'yak unag. Ado tinaskan nga ramidak dito'y. Apay, di na kayat ti rumwar dita si Legyo, di nalay nga asawam. Ay, ada ka no aramidan na. Ijay laangan unag ti ayan na, akaslad na kabuteng na. Ay nanang, saan ta kuman apagsaritaan ni Susan? Napaya saan? Ijay laang batog tiri daw ti si Legyo ti ammo na awalisan. Di mo ka di makita dito'y paraangan, nakawarwara, nagado abulbulong, di na pa'y maiturad nga umay walisan. Ala, siya kung timang walis. Tapayasi ka, mabambanog ka ngagtrab-trabaho ngagmalmalam. Ita, sika pa'y tagwalis. Ay, bayam, taiso ti umay agwalis.
Nasaya at matnumadlaw na anarog iti paraangan na. Idi, inal daw asyak ti manglinlinis di ta paraangan. Nakita na kadidagita nga inararamid ko. Ita, siyak manen ti dakas? Ay, jak kaya ti mapanaglinis dita. Takanayon nga iso ti nakatakder ang nakabanikas dita. Susan. Jak kayat nga agkita kami. Taa mga noad da maibagakan ko na. Kat siyak tumanen ti dakas. Bakit? Pasensya mo ni nanang ko. Bakatan, isuakas jay. Isukot day ta. Bakatan, ngam nakaong-ungot lata. Rombang ko mga agbalin anasaya at atao. Taaddan idad na. Ngam ad-addamat nga imalas ti ugali na. Ala, saan ta napagsaritaan day ta? Kunam nga da nakita mga apartment iti sentro. No kasta, mapantakitaan. Tatalaga akayat kon ti pumanaw ditoy. Mari Dolor! Aw, apay. Ay, nagpintasan dagiti sabong mo arosas. Adda nalabaga, kan adamot pink. Ay, mulam dagita. Saan? Mula di manugang ko. Ay, mula ni Susan. Ay na, nagmayaten ta makapatubo iti rosas. Ay siyak, namin ado akon nagmulmula iti rosas ay di paraangan me. Angam sana nagtubaw. Angam kayat ko aparuten amin dagitaw. Ay, nay. Apay ngay, maray. Kat nagmamayat nay. Mula gayam di manugang ko akagurgurak. Ay, si kaki dimot, maray. Saan narumbang aguraam dagiti membro ti pamilyam. Bastos gayam. Nay, kat no nagsingpet mat ni Susan, idi nagkadkadwa kami, nagis-istorya kami, kan man nakigayam mat. No da kayo ngam no siyak, bastos day di babae. Si kakit di mat. Ay umay ka man kit di makipractice ka na kami iti sala iti plaza. Taagsasala tayon to, inton barangay fiesta. Sa anak anasam iti kakasta. Ay na, mayat day to'y maray. Nangruna ka na tayo ababakot kan lalakay. Ay, gayam. Saan kan sapay mo't a membro iti organisasyon tayo a senior? Da kayo laangan, sa anak nga interesado. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Dolor di ta paraangan da. Ay, di magasak tanakitak nga agkarkartib iti masitas na. Dinamag ko pa yan, no kayat natin makimembro iti organisasyon tayo. Anya nga iti kunana. Ay, saan ka nun nakasapulan na makimembro? Kunak tumat ngamin kan ka. Ay, pudnon samot jay ibagbagan ni Susan, anasungit day jay akatugangan na. Makita mat iti ropa na. Ay, kaot. Bye-bye antayon no di na kaya ti makimembro. Ay, katuna. Ala, intayo nga ro din ag-practice iti sala tayaw. Ay na, naragsak ti biyag tayo asenyor. Pare Mario. Mare, sa dino ti papanam. Di tanti pagiganan mi. Imakar kami iti pamilya. Kasta ka di? Si kamot ti magsibsibog ka dagiti masetasyo. Wan, halay di ita, awan trabaho ka. Kayat mo asawan. Pimanaw kayo ni apartment yo, ije sentro? Pimanaw kami for rent day jay itan. For rent? Apay pare, kayat mo ti agrenta ijay? Wan ko mamare. Ay, nabayaga kong agbirbirok iti apartment. Di ka man, nagdakkel day ti balayo apagiganan nyo. Kurang pa'y daytoy para kada kayo. Kaya't ngamin ni misis ko ti agtrabaho ijay sentro. Kasta ka di. O sige, itad ko kan ka ti number di akin ko ka ti apartment. Ibagam asaan nan nga iparenta iti sa bali. Agyaman mare. Agyaman unay. Anya ti panagkunam bagat. Mayat kadimot lang apagyanan dayto yung apartment. Nalawa. Kan asidag iji planok apagtrabahuan. Ay, kayat kun dito
Saan pa'y unay anangin na terentana? Mario, kaano tayo nga umakar dito Umakar tayo na dagos. Katuan apay abayagan tayo pa'y laang ngay. Sige, ibagak ka ni Nanang, apumanaw tayo ni J. Balay na. Apay anas kan, apumanaw kayaw. Awan mo ti sabali amang tawid ay ito'y balay no saan asika. Nanang, panawanan tapno sumina kami iti pagyanan. Sinabi dunganan, day tanalaing asawam ti panunot mo. Nanang, di yu ibaga ti kasta. At dabukod ko a panunot kan desisyon. Amok adiniktaran na kalaang ni Susan, kat sinurot mo mat adagos. Intun umay alawas ti ipapanaw mi, Nanang. Ayag may sa akon. Hawanan dagiti apo ko kamang ray-rayaw kanyag. Iya dayo mon ida kanyag. Susan, apay day tadakkel atrak di tasangwanan ti balay ni Nanang yaw. Pumanaw kami nga minan, Nana. Ha? Ay, pumanaw kayawn. Panawan yon ni Nanang yaw. Huwan, Nana. Talaga nga minasaan kami nga agkatunusan, Apolos. Ay, kat kaasimot ni Mari Dolor no kasta. Agmay santon di tabalay na. Kaya't ko kumamot ti agtalinaad ditoy. Ngam talaga adyak kaya ti ugali na. Sa bagay, nasaysaya at ngamin no sumi na dagiti agasawa kadagiti nagandak. Nana. Alakot, saan ka amang liplipat Balasang kaw. Agpasyar kan tulat ta ditoy. Ay, unay matan. Nakakaasi day tabalay ni Dolor. Awan silaw na itiruar akas idisigod. Ay kat, agmay-may sa gaya man. Ay, imbag man, takabalan na ti agmay-may sa. Jak amo nubis-bisitaan da Mariaw. Adayo gayam ka no jay makaran da Mario jay sentro. Ay, no siya klamay sa jak kabailan ti agbyag nga agmay-may sa. Ay, iti da ito nga edad ko. Ay na, mabibiit ti apit ko no awan kadwak. Ay, Mari Dolor. Nasaya at man tayo malatiw ka. Ay kat umunag ka. Adan samot ar-aramido, Maray. Ay, awan. Inton malam amapanak makipraktis iti sa ala dita plaza. Nala, agtugaw ka, Maray. Nakitak nga rod, kat naragsak kayo apadak ababakag. Ay, katuan Apay kumasaan kami naragsak. Kat adaw ti ar-aramiden may. Ay na, busy kami ita. Ay, siya, agmay-may sa akaw di tabalay. Ay, win nga rod, tapi manaw gayam da Mario. Maikawa ako nay, tawanan dagiti apukok amang ray-rayaw kanya. Ay ka, imbag tarimwar ka. Talaga nga umayak makisaritakan ka. Kaya't kung amain ti agbalin mo't miyembro iti organisasyon nyo, Maray. Ay, kaya't man ti makimembro? No mabalin Ay, kat mabalin Sumurot ka ije plaza, taad da ijay ti pagpalistaan. Ay, kaya't mo kadimat ti makisala. Wan no mabalin. Wan, di ka madanagan. Adda mangisuro kada tayaw. Naragsak gayam at talaga dito, uy. Kunak tumutkan ka, talaga ang naragsak. Panagriknak kat sa anak ngagmay-may sa. Win adda kami akakadwa, Mari Dolor. No adda wayayo, Maray. Mabalin nyo ti umay ijay balay. Sige, ibagak tunay ta kadagiti kakadwa. Silulukat tiri daw ti balay ko, para kada kayo. Mario, ingkamot bisitaan ani Nanang. Manon abulan asaan ka nagawawid iti balayo. Day tamot nga rod ti plan-planwak.
Laglagipem nga agmay-may sa ninanang mo iji balay na. Amok ana sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Kaya't kumat-kumati sumurot kan ka. Ngamjak kayat aperjan ti aldaw ko ita. Sayang ti matgadak. Bayam, tamapan kung to bisitaan ni nanang. May, awan samot tao dito'y balay mi. Napnapanan nga tangay ni nanang. Imal aldawan. Baraw ka. Birbirukam ka din ni nanang mau. Ay, wan tata. Ngam, kaslawan mo dito'y balay mi. Ay, madama ang makiprak-practice iti sala. Kadagiti pada mi asenyor. Ha? Ni nanang? Mapanagsala? Naawis mi mat nga main. Inal daw ang mapanag-practice. Kanwa da meeting mi asenyor. Kanayon nga da. Ni, mayat man no kasta, tata. Tinasayaat. Mapantapay laang di tabalay. Pagururayam ka ni nanang mau. Sige man nga rod, tata. Kumustan ti pamilya, Mariaw? Nasayaat kami, nanang. Di na kami pakadanagan. Nalawa di paraangan a pagtartarayan dagiti apokom. Nasayaat no kasta. Ay, sunalaang. Taadayo ti ayan nyo. Jakon insurot ti pamilya nga umay pumasyar kada kayo. Taada eskwela dagay ti ubing. Kan adamat trabaho ni bakat ko. Iswa siyak langan ti may. Innam abulan asaan tayo ang nagkikita. Bayan nyo, nanang. Tainton bakasyon dagiti ubing. Umay kami to agpasyar. Amin kami. Namnamaag day ta, tamailiw akong kadagiti apo ko. Nanang. Ay, kat, kumusta ka matengay, nanang? Naragsa kitan. Gagayim kong dagiti padak ababakit kang lalakay. Nasayaat no kasta, nanang. Ibagam kin ni Susan ang nagbalbaliw akon. Katsapay kumata napakawan na kadagiti nagkurkura ang akan kuan na. Kinapudno na. Isu amis mo tinangibaga kanya ka. Nga agawi dak, tapno umay kayo bisitaan. Amok ang nasaya at atao ni Susan. Siyak tinagbidutan ako. Siyak ti addabasol na kankwana. Naragragsak mutlaeng ti panaglalangan ti pamilya, no adda panagpakumbaba iti tunggal maysa. Ngarod, baliwan ti madi nga ugali, ket kapyalat takuma ti agari. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.